Nandam siaw na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai na thawngni kul le thum Sikpar ni li Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chimning mi tlangtar cheu khat na chu kale peng ra sang sakhan paruk leng anka khampat khwa ra sang sakhan panni mi piral kap ni jing a anlak PDF tang ti phuna ni koling khopi palik sakhan anlak thongtla di lak an thla na muya moto lampi mai nyaw pinta a ummi ase sira sang chu lu hno in an ka na teinga an thi pau peng ase sira sang ra lamsial mi an ka na alboi pakhatal in pasha an thi pakhat an tlai phonglam lo in social mi na pon chuanak thok asi cha a Afghanistan Russian minung tingkhatle thongsom rukreng lo ni Pakistan an chua tak chang ni mi thong le thong pangdang na an raksilai Taingen khwa ase sira sang chekek chu PDF zolat CDF CDMC ni anka chinram kul te dim peng Taingen khwa mi ase sira sang chekek sakhan chu PDF zolan CDF CDMC nani November ni thumjing an lu no I anka tia kan thai jingka meithal po ke thong kan thai ase sira sang chekek ka dau na achuak I achi mi lem tor kong chun thong fiang kan thei khori lo tia to chung mi pakhat ni zalin achim taingin khwa cheke khi kholtlong mi pi na chu mapung tin an chek na pin an theory zong an chek pek na I thilpur moto pol zong pungning lo in mun khwai an khol na tia to chung mi na ni an chim November nin hi zan kale miu semhu zong pong to chung shem tai phu na le ase sira shankar lak ka dau na achuak meithal le bompua ke thong kan thei nak chu pe la in ninga rong asi chang tia to chung mi na ni an chim kale peng ra sang sakhan paruk leng anka khampat khwa ra sang sakhan panni mi piral kap ni jing anlak sagan ram than kale miu peng ya za chu palik sakhan ya za chu che ahak tu ase sira sang sakhan neusi palik sakhan tinto khwa piu so thi sakhan hatal in ase sira sang sakhan paruk nak tom lo chu jing mi piral kap na ni voi khat ka an ka na tia kan thai November ni thum de le sang ase sira sang sakhan palik sakhan le piu so thi sakhan na azapi phone paruk chu lu hno in an ka dau na hi asi I atlom bik panhi chu mi piral kap tang ti phunha ni alla kho chang adang sakham pol zong alla kho chang mi an ko na in thong fiang kan hat leo pi asi tia ka dau nak thong la tu ni achim myausi khwa palik sakhan le tinto khwa piu so thi sakhan chu alla kho chang na chupin ya za chu palik sakhan zong alla kho chang ti in khong kan thei cha kan hlat cho ma leo pi ase azapi in vol khat ka an ka na cha mi piral kap na ni thong that nak an tu ri lo tia achim mabantuk thiam in trang sakhan chu mi piral kap tang ti phunha ni jingdei lei swimilam pali le cheu thuk an ka dau na I an la kho na tia kan thei CDF tanjang hroi tu pakhat ni khampat palik sakhan Weito ase sira sang sakhan le ya za cho se ra sang sakhan anzapi pathum chu wakhat ka ti an se thimi zong anum ti in kan thei ya za cho zong sakhan angan mi asi lo cha la kho ko lai tia achim tu bantuk in ka dau nak achua ruang khampat khopi tol chung mi na chu leikwang le ram tang anzam na tia thei sim PDF tang ti phunha ni koling khopi palik sakhan anlak khongtla di lak an tha na sagaram than koling khopi umra sha palik sakhan chu PDF tang ti phunha ni jing an lu hno I an ka cha anlak kho khongtla mi di lak zong kan tha na tia PDF chungtal pakhat ni achim November ni thumjing koling khopi ummi ta sang palik sakhan le Myanmar Economic Bental in Assesira Sang ni hun an kwarna hun mana chu pipiral kap tang ti phunha ni an ka I palik sakhan an la kho cha
jing sui mi lam poriat le som ma tluk a ase siral sang ni ral tuk nak van long in bom athak na in nun nak liam mi le liam ma tor mi anum sho lo tia people spring a achim koling khopi chung a zam khori lo in a threng mi to chung mi cheu khat na chu leng chok ri lo ding in mi piral kap na ni nol nak an to i liam ma tor mi anum sol a chun pe tlai nak cha a ti in page messenger le telegram qr code chu koling revolution ir ni theitar nak an to Muya moto lampi mai ngau pinta a ummi SSCral sang chu lu no in an ka na hleinga an thi sagaram than muya moto lampi mai ngau pinta mun ma a ummi SSCral sang na chu mi piral kapni lu no in an ka na cha a hleinga an thi tia muya peng PDF battalion fo chung in tombo ngoi tu pakhat ni yangkong khatit a achim November ni khat zan lei swimilam pathum le somni nga tlukhan muya moto lampi mai yang pinta mun ma a ummi ase sira shangna chu muya peng mi piral kap children attack force battalion 4 special commando muya the boy shoinang in anka na tia thei se kadaw nak mun a hin mi piral kap ni ase siral shangral thuam ban kar chu RPG mang in anka nu a Siam he siam ngan in an ka than nga la sang hei nga an chi liam tor an tam la sang tha jang thon tar in moto pathum he an racha a sakhan lak man lo in an kir tia an lak ter kadaw nak adi nu a SSCral sang ni an pong kam khuchung in na chu mei in an khang na tu dir hun a chun mi piral kap mongya peng people defense army children attack force battalion 4 le Children Attack Force Mongya Peng, People Defense Army Battalion 4, Special Commando Unit, Mongya the Boys Nani Din Lo In An Ka Peng Hasa A, Ral Thuam An Her Thei Si. Pau Peng SSC Ral Shang Ral Lam Sial Mi An Ka Na, Aboy Pakhatal In Pasha An Thi Pakhat An Thlai. Magwiram then pau peng chung a ra lam sial in arak lut mi SSC ra sang chu mi piral kap ni an ka na cha a raboi pakhatal chi in pasha an thi pakhat an tlai tia ngai peng pakha pa chung in tombo ngoi tu pakhat ni yangkong khatit a achim October ni somthum Zinglei Thawngchimnak pakwa le somni tlukhan pau peng kantit khwa a aphan ni SSC ra sang ra lam chu mi piral kap ni bompwa no in an ka na hliam tor SSC ra sang na hi kantit khwa choleng in an phur na i thalang kai sakhan a an lu fi na tia thei sin October ni somthum na ni kha jing swimilam panga tlukin za swimilam hlei khat le pakul tiang SSC ra sang nak phalang kai sakhan chu mi piral kap ru kat hlei khat le bom zale somli nak som lo he an ka tia thei than asim November ni khat khan mi pira kap ni phalang kai ra sang sakhan in an rak cho nak ding hun ma chu an rak bo na i zan lei swimi lam pakhat le somli sari thuk khan an rak ka na cha a mai fongam lo in sakhan a an kir tia an lang tar November ni hi zan lei swimi lam pathum le lenga khan phalang kai khwa in tichi to thampau kong kanta kong khwa lei a ralam sel in arak chuak mi SSC ra sang chu mi piral kap ni ka do nak arem na hun ma in an rak ma na i zan lei swimi lam pathum kluk khan an ka na kwa nak lom lo an thi pasari ni hliam an tuar tia thei se ka do nak adi nu hin SSC ra sang ni jet fighter mang in an ka simhan se lo ni khwa chan ni apek lo cha a an kiu than tia an chim SSC ra sang ra lam kantit khwa lu nak hun i mi piral kap ni bompwa no in an ka mi na lak i athi mi le thlem tor mi na an taksa athu anam mi chu an hu i malio chan ka do nak mun in azam mi ra sang pakhat zong mi piral kap ni an tlai khi tia an lak dar Popeng a arak ut ni SSC ra sang ra lam chu ong tol hei pong a mi piral kap ni bom an puan ho cha a aboi pakhat athi midang tampi athi mi ruak chu ti chung a an tla tia thei si
Mumai peng SCC ral shrang sakhan an lak shamthil pol zong an lak chi sharam kul chak lei mumai peng khongkha khwa a ummi SCC ral shrang sakhan chu jing a kan lak kho pin a shamthil pol le edin nga zong kan lak chi kho tia Tao National Liberation Army TNLA ni thong an than November ni thum jing swimi lam palik tok a TNLA brigade panhi muram chung Mumai pengchung khongkha khwa SCC ral frang sakhan chu khongkhat kulasari operation kadau nakti in an lu hno cha a PSLF TNLA ni an lakho I an sakhan chung a ummi SCC ral frang shamthil pol le edim pol zong kan lak chi na tia an langtar Thongkhat kulasari operation kadau nak unaw pathum hasin a KNDF zong ani talve Sharap kut saklay a unaw pathum hani kadau nak antua mi Thongkhat kulasari operation a Currently Nationalities Defense Force KNDF phuna zong ani talve tia KNDF ni November ni thum a phungning te in chathan an chua Alon Jami October kulasari a nitlak lay unaw pu pathum hasimi MNTJP MNDAA PSLF TNLA le ULAA na hroinak in Operation Thongkhat Kulasari kadau nak antua mi chu Currently Nationalities Defense Force KNDF ni kanlung atling I chu kadau nak a chun KNDF Battalion Zaruk Zong kanital khove chu cha a una pathum na ni anitit mi chu lam atin tiang in kanital lai tia anlangtar Sukadaw na achun People Liberation Army PLA, Bama People Liberation Army BPLA, People Defense Force PDF Punhale, Adang Shamplay Punha Zong Anital Vetia, Burma Vijay Alangkar. Tingni le ko khai peng khote le rasial na nak bunma chu kado nak lo in SCC ni hriam ngan in an ka nu pakhat nun nak aliam sharam ko thlang le tingni le ko khai peng khote le rasial na nak bunma chu arong lo in SCC ni chung le in hriam an ka cha a ko chung mi nu pakhat nun nak aliam tia thei se November ni hi zan lei swimilam panhi le kulsuk khan ko khai peng galai peng zo ang tol chung mi pi rashal sakhan chu SSC ral strang ni the fighter mang in bomvoi kwa an ka cha a nu pakhat nun nak aliam chongkhar ko sak nak in pathum le chodor pakhat arok chi tia thei sim Chubantuk thiam in November ni ni Zinglei Sangkhan tengni khopi chu SSC ral strang ni the fighter mang in an ka than cha a khosak nak in zaimazat arok tia anchim Kokorek chiang sei chi peng SSC ral strang sakhan na chu khen yu hroinak in an ka karan rampul kokorek peng le chiang sei chi peng ummi SSC ral strang sakhan chu KNU KNLA hroinak in mipiral ka phofon ni luhno in an ka tia KNU ni alangtar November ni Zinglei Sangkhan miawdi peng he anei mi Kokarek peng chang lei SSC ral strang sakhan le chain se chi sakhan na chu voi khat ka a lu no in an ka tia thei sim atu tiang chun ka dau nak hun ma a pe tlai nak phone line athat lo cha a an hu thong pang zai man kan thei kho lo Kokarek le chain se chi lei a ka dau nak hi a chuak tia padu so toni ni yangon khatit a achim kapni karlak kadaw nak in achimi le hliam tor mi thongpang fiang fai a umri lo cha a thong fiang kan lang tar kho lo anu a kan lam te lai tia yangong khapit ni achim kangu peng min khwa palik sakhan chu PDF le ABSDF ni anlak ral strang papul shrong an thi magweram chan kangu peng a a ro chung PDF na le All Burma Student Democratic Front ABSDF column 3 na fon in an ka dau I an lak kho chu ka dau nak a SCC ral strang le palik font pakul shrong an thi tia kan thei
atu chu kan ral semi palik sakhan kan la kho chang zofel na kan tu nu a mei in kan khang cho ma leo a kan go kopi in ssc ral sang ni ral bom tu avan thla na I an rak ra leo tia an kan chim sakhan ummi ssc ral sang le palik hi fakul shrong an si I an zapi te in an thi di tia ral ram mi zapi ral ka pakhat ni achim alon chiami okat khazong a atu kan lak min khwa palik sakhan hi kan rakka bel changna in kan la kho deu lo atu a chun kan la kho chang tia achim chap khonglam lo in Russian min ha ponchua nak thok asi cha a Afghanistan Russian min nung tingkhat le thongsom ruk reng lo ni Pakistan an chua tak chang November ni khan Pakistan chawza ni phunglam lo in Russian in a mi na le a pem lut mi na chu mundang a thol sham a thok chang tia thei se Afghanistan I Taliban ni nolngai nak an lak nu khan Afghanistan tual chung minung tampi chu khumhim nak ruwa in an in pa Pakistan rak a Russian in an rak zam na Pakistan nolngai tu na ni Afghanistan Russian na nak cheu khat chu an rok I an ram khupi chung Islamabad a hin Russian punglam lo in tim chu phikhar an tim tia thei se Afghanistan Russia tampi na chu an du thim nak in an ram kir ding a moto tampi he an itlar na Pakistan chawza ni a chin kan ning in Afghanistan Russia minung tingkhat le thongsom ruk reng lo chu ramri an lan chang tia achim Pakistan chawza ni hin kan hnu I ma te nun nak lak ding in bongpua nak achuak mi kha Afghanistan Russia na ruang a asi tia ruat in atu bantuk in athol na nak hi asi tia an laklar tu jing kan Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tari lai lungmali post tha jang akan pe tu nan di lak chung a kan ne lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek cheu ding in kan in som na